Aman. Hi guys! So nami karon sa Salay sa Angelica White Beach. Kauban na syempre ang among mga pinakakusgan ng financer. Tita, baby, and Tita Lore. Say hi, Tita. Hi! Hello! Mga turista. Turista from Trinidad. from Bohol to Cagayan. Ito, From Luzon. From Luzon, Manila. Hello! And giabot og Mindanao. Sila naglaag lang. So, alums na, free advertising and promotion. Invite sila sa Angelica White Beach. Angelica. Come and join us. Aras na. Char. Hi guys! Welcome to Angelica White Beach here in Salay. Arat na. Tara! Behind the scene. Dili na pa dapat tabi. Likod sa atop. Yan. Dili pa. Hi! I'm in Silay, Angelica White Beach. Salay. Salay! Salay! I'm in Salay! Social Salay. Salay! Bingo na to sa Bisaya ka naman. Sa Bisaya. Hi! Welcome to Angelica White Beach. Welcome to Angelica White Beach. Straight from the pier. Straight from Bohol. Hi. Papa, lamig yung beach nila ni Lot. Hi guys! Welcome to my vlog for today's video. Welcome to Angelica White Beach. Ah! If you're looking for a white beach sand, char. Asa pa man mo paingon, anhin na sa Angelica White Beach. Hi here. Straight from Trinidad and Tobago. Titas of Trinidad and Tobago, Titas of Laguna. Char. Paano mo kung saan eh? Buko. Kasi buhay ko. Alright, next stop is Lourdes. Ano ba asan yung Lourdes sa Salay? Ano ba ang Lourdes sa Salay, Lot? Ha? Asan yung Lourdes sa Salay? Lourdes, lahi na siya Lahi na mga po taon. siya. Alay na po. Ay, dili na That's siya. in Binuangan. Salay. Diving ka sa Lourdes. Palit na mo.